Kare kwi ka obino kit man, bino ki yala madit tutwal, mon ki cho, bulu ki yenyo laboro joga. Man dul pa bulu makono gen gwaja ni gen luwe kachel gi promoters yub ma obedo tie me neno ni kimiyo office ki CDF ma otime ki gulu gen obedo tie ki waja ni gitiyo gi chanta ma mege gi jeo wa ngombene lok ma watiko none ena ye chente gitiko miyo don ki dul man kuno do pa bangiyo ket me poke do woro kwede pian gi waja ni jamini duju gen gi yelle ki gamu lon madong uno bene loke mero charo wai kot yelle kare kwi kare bitu kwi beru me tek me da bod buru inyuru diru ni ton wa teke kunin le cho weke nong olo la bolo joga bulu wa ka gitiyu kwed gi mabe bulu wa bene ka uti ki ada man yom chwiny ma beru tie moral magedu twal eno agwiling wekwo meta nyim karne ka utiyo gi luwe gi kume doko tiket gi chul gi bena mabe